لحظو پیغمبر دی صلی الله علیه و سلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الله تعالی دیز نیز خیر گوز کان خیتا دین دا فهم وی فقه دا. قرآن و حدیث هر چیز وی شریعت چیز وی عالمی دا چیروال گودا فهم گودا فقه دا. فکرته الله تعالی ویرید لان para kanz وی insanlar evvela پیغمبر آریا و ابریز شریعتی الله تعالی دین دیکا علم گنوا هاد لاقلق دنیا دین علم gerek yetani عالم الحوز ویوال یعنی الله تعالی دیز نیز خیر کان زوشتا دین دا شریعت دا فقهی زوشمه فهم وی چیر والا وی انسان ای زوش و هگانی چیر والا وی انسان ای زوال هایل الله تعالی یعنی از عمل قسمت زویدها الله دیکا کچکون حرام كيرغلكم وفرزار قليز قدون و ما صبر دعوتيز نصيحيز قسان كل آخر ايوار جوز بيس كل خارج ديوال قدغائيز هاهاقا هم يا علم ويدي هم يا تقوى دي الله دي چون حبرك أوري آمين والسلام عليكم.